nna ebile kile na mpolelela gore ga ke batla go robala le ena ke ga o batla go bala le ena ketle ke tlole molela ka banyana ba ntse ba sunana mo le di-boyfriendkena kae mo ditabeng tsa rona so ba tsuba di-hoka pipe le dintho motho tsona ntho tse di-hoka pipe tse thole di tletsemo ebile ka re ke ba tlile le weekend yanle lento le ewa ile zinto lezi vele siloke zilana ngazi akabani awazi ukuthi akabani mari itoilet le ingena ba ke bangingena nokusithuka uyasithuka ngisho usibiza ngabo la usibiza ngabo gogo ngoba wena walayo ugogo batho ba o lese ke sebedisa ka di-case ngata whereby ha nna ke tlo thusa di-young guys so ha ke fitla o thole gore ke a fitla mo thole motho a re yena o ithusa ka vaseline o itshasa ka pele ka vaseline bomama ba ka taba ya banyana ba sunanang maboteng a bone uze wa enzana awutshelanga bangani ukuthi ngicela si-stop and matita le nto ukuthi manize namamedi wenu nincabuzane emamondeni kamama abomama nistaff hayi cha ukuthi mina ngengqondo mina bengitshela ukuthi nabo mama bangibonela or yini nabafuna so kubonela boyenza na weekend bokukhala music amantombazana rasile la ngaphandle angithi ithe masukhuza wathi situkane nawo asibona bomama bakho and uyazi ukuthi umama akho ushonile nobaba akho uselene yenza nje ukuthi bayekele ukuloke barasa too much labo makhelwane asihlali wena uyalala angeke seke wena usukulela awuyiboni lento ezakala manje bekelwa nentombi lapha lapha ngaphandle sekufanele ukuthi thina siphume sizokhuza masikhuza usitshela nje ukuthi labo gogo yini inkinga zakho kodwa bakusamantoma lena bale isitswe ke tsona uphilele mo drugs tseo tse di tsubana mina ngazi ngoba mina ngiyaphilela la nene ba dule ke mtho mo maybe so wena uyaziphilela maybe nginayo problem mara mina